reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima, sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Danas vam donosimo najnovije vesti iz sveta poznatih. Jelena Ilić, još uvek zakonita supruga Ivana Marinkovića, ponovo je izazvala buru u javnosti svojim komentarima na račun pomirenja između Ivana i Miljane Kulić. Jelena je ironično prokomentarisala njihov odnos i uputila oštre kritike na račun njihovog roditeljstva, osvrnuvši se na njihovu praksu da dete vode po kafanama umjesto u parkiće. Ostanite s nama do kraja da saznate sve detalje. Jelena Ilić, poznata po svojim britkim komentarima, nije ostala ravnodušna prema pomirenju između Ivana Marinkovića i Miljane Kulić. Uprkos burnoj prošlosti, Ivan je proveo nekoliko dana sa Miljanom u Nišu povodom proslave 6. rođendana njihovog sina. Međutim, Jelena nije mogla da ne primeti i prokomentariše način na koji njih dvoje provode vreme sa detetom. Ironično mi je drago što su se pomirili i prešli preko užasnih uvreda koje su jedno drugom uputili. To je valjda prirodno za dva roditelja. Vidim da se slikaju po kafanama sa kriglama piva, umjesto da vode dete u igraonice i parkiće, rekla je Jelena, ne skrivajući svoje nezadovoljstvo. Pored kritika na račun njihovog roditeljstva, Jelena je otkrila da s Ivanom više nema nikakav kontakt. Nije mi još uvek vratio sve stvari, a pas je kod mene. Kada je moja drugarica otišla po njega, Ivan je spakovao potpuno pogrešne stvari. Sada sam blokirana na svim mrežama i iskreno, ne želim da komuniciram s njim, osim ako je strogo poslovno, dodala je Jelena. Što se tiče njenog odnosa s Urošem Rajačićem, sa kojim je u eliti prevarila Ivana, Jelena je bila jasna, ne želim nikakav kontakt s njim. Dala sam priliku našem odnosu, ali mi se ne dopada njegovo ponašanje. Nismo bili zajedno, niti ćemo biti. Šta vi mislite o Jeleninim oštrim rečima? Da li su njeni komentari opravdani ili preterani? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje. Ako vam se dopao ovaj video, zapratite nas i lajkujte. Ne zaboravite da uključite notifikacije kako biste prvi saznali najnovije vesti iz sveta poznatih.